clair le moins on, ken ur zierez gwell bradel ar brannek. Gwell bradel ar brannek a zo déjà tri dever gwell. E brannek pen da ben, kinniget ve d'ar vedeu, zonadegeu, ataliereu, e zoubediger ben ar fin e brannek. Ne ablement evo manner karnot, e melak e bro kemperle. Adalek ar djenne ar poar betek ar zul c'hwer a vez gwere. Avet poen vo tuch anchament, force penaos nin naturak trisit a ouzan nitra bar manner karnot, n'emmet bar lior tro dro ar manner hag ar savaderieu ar alp, men nitra bar ar manner, ne esanset vo tuch anchamento braz. Kalzeg a dra vo posib d'ober, on a degeu avrement, e brannek el just, hag yerreu minoriteler rural, okitannek, kembrek, eus karek. On a degeu engounel, ur fech noz a vo, d'ar sad an noz, el boaz. Ataliereu avet ar vujale, kontadeneu a vo eue. Perioù arriva eue, avet an dud deuet hag avet ar vihan eue. Ur mannej buezet di brannek eue avet ar evraz hag avet ar vihan drestol. An darvoud a blij den ar muiañ eo ur zonadeg. Ur strolad a mered a ra lieskan e okitannek. Ne an taolans a zo renstrivadeg. En nemetan ibrer kinniget ar zonerien reonegerien, avicher pe amatorien, evit ar zonerer a vremañ. Possible vo da re evin di babet. Da zeni var leurin vraz gwell bradel ar brannek d'ar dwener noz. Da briz evo, unan avet ar re amatorien hag unan avet ar re avicher. Barnet evo gud ur jury. Ur galv a vo kaset da reo deus rand da lakado anno a ben nebeut. On dit penskritel a vo laket arvel adalek penchetan mizmeur, a var l'air bep di uzun evo dizoloet peurest ar prog. Betek neue miz even. Digoret vo biederez gwell bradel ar brannek adalek penchetan mizmeur, possible vo prenañ da varese passou daou pe trizever. Hag ar ler adalek penchetan mizme vo possible prenañ an ol billedou, de la rede, passou hag billedou drezever. Deuit niverus adalek ar djunner poar betek ar zul c'hwer a vez gwere evo dalc'het gwell bradel ar brannek, embann neue gwell bradel ar brannek, e manner karnot, e melak e bro kemperle.